Hisuan. Tadi ka jikwa ko jung dan ata kada ngi ay ban ni state government balakum no kumno bat shim in confidence yang iga council kenang bangi council par gila ban khot yaki hima. Tadi ka jikwa ko jung. Mungkin di keren sekali itu di rakyat di Sopok bagi rakyat sendiri kita Jakarta dan bisa di Putusam tidak berbagai sebenarnya aja. Hi ka habang ong ko tu di masungko. Kini ki kriu ki basyong ha ki Jakarta kom hapo ka hima melim. Ki de kim de ki Trai muluk trai dekat mengalong. Jika pemut hi kalau kim long trai, kalau kim laru ban kam dia lagi kumki rambak senok. Namar kadon ka ai nak kalian atau ka hima beliau ngisu ai kita kumki nong peniak senok. Then ban long rambak senok kim la. Thì mentah pat ngilap begini nong peniak senok jadi kijaka. Jadi kijaka ndi di tang hapo meglaya, ndi kidi sa asam ro. Tekan ni kebu ke jing mentah. Ladangin penbet yang gini kijaka kami ke jing hantar kan. Namar bakini kinong penyak senong ki dia kijaka siki beri asam. Discussion kepada lang di semester apa stone. Saya dai ke tu pelong dekat tu seban. Kau bala lada nangis amat. Lada kuat banyak penbet pun laku no ship in confidence dia ada discussion. Kenapa ngingin yo ban? Khat lang iki hima barokai ini penbet dari Institut Timur baru ngi kuat banyak penbet pun dan bohong berpercaya kata jadi inisiatif ke basim government ban periak pun rei ban penbet yo pun rei ban penbet yo pun pangi ong batakalan tiga ke banyak hun lang